Manamnama nga malpas sa T-Central Terminal Hub dito siyudad Tilawag intun Sumaruno Atawen. Segon kani Governor Cecilia Araneta Marcos, manarimaan na mararamid ti Phase 1 tinaso nga proyekto ken saron 1 ti Phase 2 iti kabiitan a Panawen. Kinuna ti gobernadora, plano pa iti gobyerno probinsyal ang mga ramid ti sabali a kalsada a komonekta iti bypass tapno maliklikan iti nairot a trapiko. Mainay iti raytoy, inki daw na Calawag City Mayor James Brian Alcid ang pagbalintupay ang market extension tapno pagturungan pa ay dagiti kakailyana. May phase 2 pa kasi, hindi pa natatapos. So, supposed to be by early next year most likely. Pero nagagawa na yung phase 1. So, yung phase 2 naman. At supposed to be merong ano nila na may connection para hindi mag-traffic, hindi mag-cause ng traffic dito. So merong connection yata sa bypass ganun para hindi mag-aano. So and then the next thing is it will really be a nice hub kasi maraming pwedeng gawin mga sabi nilo inaanohan ko nga si Mayor Brian baka pwede sila magkaroon ng Tiange extension para at least yung mga iba, imbes na pupunta pa dito, doon na mag-market. May palagip nga narugyan ti Terminal Hub biditawan 2024 nga daan ti kalawang nga 2.1 hectares daytoy tinapanunot nga solusyon ti gobyerno probinsyal tapno maurnos sa ti terminal ditoy syudad. Para ti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.